Jaipong Singnar ke marong along BJP mass joining amai ke pamanpon. Sonsi kidam tangar ni pen BJP Ratcharia song mati timkar biang long atum along constituency along mass joining amai ke pamanpon boma sonsi busik ni phai krisiar ni lethota Singhason constituency ke parlo Jaipong Singnar ke marong along BJP mass joining amai ke pamanpon. Labang somai along Rajiv Milik Pensi Mai Cari Pon Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Bidasing Ingleng MLA Dorsing Ronghang Lapen MP Amor Singh Tiso Langhen VDC Chairman Kiron Tokbi EM Billy Mohon Khaklari Pen Chenglo Pinang An Ke Thekiding Atum Chitongdun Lapente non ke bangji MLA kili kalong ke Singnar ke marong arat doan atum ke BJP aphan vote pipen pahai ponbek po puta Singnar ke marong arat atum Dr. Tuliram Ronghang aphan lamchak chipidon Lapente EP Chelsea asong atum aphan ke angkura pholong helang lap po puta Singnar ke marong arat atum lamthi jaipo sonsi bang somai along bang pharu phoso se EP Chelsea along klembang puatum BJP along chingbedun etlo kusi phirangke angnu CEM Dr. Tuliram Ronghang pen nang pachini dunsi mesen ingsam jin pen mai pachun pon News Report Public TV Karbi Anglong Senal Camp polling station along Hongdong EPSLC Angton lo EPSLC itu sina patir pi ponsi alang likeda presiden lo Angton wan japlo lapen kongres presiden Babu Senat alang tum bahini patir pi ponpen pinida EPSLC lapen kongres abitu EPSLC ke arifin lo pusalang tumpu pura belong kongres tak belong lasi kedan jian nian ke tim karbiang long si alang tenta kai ke dan menang cerap ceturun po BJP parti long si yang bedundat po kedan jian nian ke daga lokal emisi Omor Singh Tiso mate MP ke hai lapen ke tim karbiang long senang cerap ceturun po pusalang itu alang ini hang alam kan kami alang itu hang dak lo la baini da Babu senara ke hai kongres pen lo pen ke Victor Singh senara ke hai dan hang dak lo kerang jian yan ke nilai tempat tim kar yang long mate Bharatiya Janata Party long si cerap pun po pusalang kita rata pindo lancarilo lasi lason dak kasi pada peran nilai dangbar biako di tulong kami long thom a polling station pe EPSLC tumta undun laplo tumba jong konsensi lapen ke sojeng ganta konsensi lo local committee ada EPSLC presiden tumlo presiden jenerasi tinggaran tum chaplo tetap deng kono lapen ke rang mom muhot koda lang phera konsensi lo dak parti asai hemalo bang tharoi si sose adon EPSLC pen BJP apa macam semetet kita lagi kaci parti ripi pun jatuh macam Anton lagi SC macam tribal lagi nanti tu kado kita elong asal kaci orang asal karpen mau asal BJP abang lapen ke BJP abang semetet abang ke elitum tinglong aso jadi kan sitan kira nang kian aldi nang ko mama kini keman ayam pia tu lampen ini itu kan jadi kan presiden of India so speech ka chiro apo aldi Iran sing tidak kemana itu, yang turun tidak kemana itu, dan ke asumsi jadi kan apa nanti kalau parti yang tentang Sa pa mo nami pulo. Kita tang domiciliation memakai ledakan tubuh
majority vote mo konti. Tapi pini kenal nong Anton sena jun nala kona to kewang election kana ke kuni. Lasi mota pulai ke MLA ho dan lita nangi paklan ni alam ben chot bela akam ben si nangi ta nangi paklan lasi ni dia jam tu pula ni buti ke alu kena yang popular ni ciri man lata akhat mana ta amle sena tu Sir, kini bangkuan pakwan kelakon kali mo siam sa kantor anui household ta mongger ni isi household ten ke kom na ta ka ni ka awot sa bangka na ada faida Sir pini nala to meeting is successful mo sir. lagi cun pemikal lo kena betul